Reka noneho tuvuge kuri uyu mwicanyi wa mbere mw'isi. Biragoye cyane kubyemera ariko rwose aka kantu gato gutya buri mwaka gahitana abantu bagera ku bihumbi 600 biganjemo abana bato, abagore batwite n'abatuye mu bihugu bikennye cyane cyane munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mw'isi yacu hari inyamaswa ziruma abantu bikaba byabaviramo gupfa bitewe n'ibikomere ziba zabateye cyangwa se uburozi n'ubumara ziba zabateyemo. Akenshi izo ziba ari inyamaswa zifatika kandi zigaragara mu bunini. Naho akangaka ko iyo kamaze kuruma mwene muntu mu mubiri we hahera ubwo hakuriramo indwara ya malaria kugeza ubwo ishobora no kumuhitana igihe ativuje neza kandi ku gihe. Ako ngako mwese murakazi, si ngombwa ko nirwa nkavuga. Ubuhambare bw'Imana isumba byose mu kurema wanabubonera muri aka gashinge umubu uvomesha amaraso yacu. Aka gashinge ubwako ni uruganda ruhambaye. Kariya gashinge microscope ikwereka ko kagabanijemo ibice bitandatu udashobora no gusobanukirwa mu buryo bworoshye. Utwo dushinge dutandatu dufite umumaro utandukanye. Hari udushinge tubiri umubu ukoresha upfumura uruhu rwawe kugira ngo ugere ku maraso. Akaba n'utundi dushinge tubiri twigizeyo turemangingo dushobora kubangamira urugendo rw'amaraso ava mu muntu ajya mu mubu. Agashinge ka gatanu gashinzwe gushakisha umutsi w'amaraso wegereye uruhu cyane. Naho agashinge ka gatandatu ari nako ka nyuma gashinzwe kukwinjizamo amacandwe y'umubu atuma amaraso adahita avura ngo ananirwe kugera mu mubu neza. Mbere yo kuva imuzi n'imuzingo iby'umubu, reka mbanze ngo usuhuze kandi nguhe ikaze ku Ishuri Plus. Kubwira ko niba ari ubwa mbere uhageze ari byiza gukora subscribe, gukunda iyi video ukanda handitse like, kuyisangiza abandi nyuma yo kuyireba kandi ukibuka gukanda inzogera kugira ngo uko dushizeho video ujye uba uwa mbere mu kuyibona. Umubu ni ikinyabuzima kinywa amaraso, ariko si imibu yose inywa amaraso. Iyo ni imibu y'imigore gusa. Kugira ngo umubu w'umugore ubashe gutera amagi wororoke bisaba ko ugomba kubanza kunywa amaraso. Umubu w'ingore kandi kugira ngo utere amagi ukenera amazi ubamo ugateramo ayo magi, maze nyuma y'iminsi 5 gusa aya magi agahindukamo imibu. Amazi y'ibizenga n'amazi yanduye ni ahantu heza ho gutera amagi yawo. Icyakoze nanone iyo umubu udashobora kubona amazi mabi y'amaburakindi, umubu utera amagi yawo mu mazi meza. Akenshi na kenshi dukunze kubona umubu uza ukagwa ku mubiri wacu ukatujombamo ikinwa cyawo kimeze nk'urushinge maze ugatangira kutuvomamo amaraso. Iyo tubibonye dutyo 100% tukubita urushyi ukadufiraho, bityo muri ubwo buryo tukaba twikijije icyago, ari nako ubwo nako tubujije umuryango w'imibu kororoka. Tugaruke kuri ka gashinge umubu uvomesha amaraso yacu. Iyo ukarebesha amaso aya yacu asanzwe ubona rwose ari agashinge kamwe gato yakoroheje. Nyamara ariko iyo ugashyize kuri microscope usanga atari uko bimeze. Ubuhambare bw'Imana isumba byose mu kurema wanabubonera muri aka gashinge umubu uvomesha amaraso yacu. Aka gashinge ubwako ni uruganda ruhambaye. Kariya gashinge microscope ikwereka ko kagabanijemo ibice bitandatu udashobora no gusobanukirwa mu buryo bworoshye. Utwo dushinge dutandatu dufite umumaro utandukanye. Hari udushinge tubiri umubu ukoresha upfumura uruhu rwawe kugira ngo ugere ku maraso. Akaba n'utundi dushinge tubiri twigizeyo turemangingo dushobora kubangamira urugendo rw'amaraso ava mu muntu ajya mu mubu. Agashinge ka gatanu gashinzwe gushakisha umutsi w'amaraso wegereye uruhu cyane. Naho agashinge ka gatandatu ari nako ka nyuma gashinzwe kukwinjizamo amacandwe y'umubu atuma amaraso adahita avura ngo ananirwe kugera mu mubu neza. Utu dushinge iyo tumaze kugera mu mutsi w'amaraso rero, amaraso atangira kutuzamukiramo nk'uko ikinyobwa runaka kizamukira mu muheha w'umunywi. Mbese nk'uko amarwa yazamukiraga muri Ruvuna Bataka ya Ngunda wari igisahiranda kabombo abenshi mwize mu mashuri abanza. Niba utari ubizi ubenye ko 60% mu bigize amaraso yawe ari amazi. Umubu ariko mu byo uba ukeneye amazi ntarimo. Niyo mpamvu muri iki gikorwa cyo kukunyunyuza amaraso, umubu ari nako uba uyungurura amaraso yawe uvanamo amazi ukayazugunya nk'umwanda kugira ngo ubashe kubika neza iby'ingenzi ukeneye, uturemangingo dutukura tw'amaraso ndetse n'izindi ntungamubiri ziboneka mu maraso nk'imyunyungugu, proteine n'ibindi. Muri ya macandwe yawo umubu uba waguteyemo kugira ngo amaraso ataza kuvura,
buriya ni ikinya gikomeye cyane gituma utanababara ngo umenye ko hari ikintu kirimo kukuruma bityo uhita ikikiza. Muri ayo macandwe ndetse ni naho haba huzuye udukoko dutera indwara zitandukanye, by'umwihariko indwara ya malariya. Ibyo bikagira umubu, agakoko gahitana abantu benshi kubera ubushobozi bwako bwo gukwirakwiza indwara mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Nyuma yo kukunywa amaraso ugahaga, umubu gukuramo umuheha wawo ukigendera, wowe utigeze unabimenya. Icyakoze ushobora kumva ububabare buterwa n'uko ubwirinzi bw'umubiri buba bumaze kugera harumwe buje guhangana n'amacandwe ya wa mubu, ariko umubu wo uba wamaze kwigendera. Keretse gusa iyo umubu wakoze imibare nabi, abasoda b'umubiri bagasanga ukikwicaye ku mubiri, ukaba uhakubise urushyi, wa mubu ukagira ibyago ukananirwa gukwepa, ukawuhamya ukawica. Gusa nanone wawuhamya utawuhamya, umubu uba wamaze kugusigira impano ya kabutindi. Buri gakoko kose gatera indwara kari kari muri uwo mubu kaba kakwinjiyemo binyuze muri ya macandwe y'umubu. Gusa ariko nanone uyu mubu ku rundi ruhande, utwo dukoko dutera indwara ntutuvukana, nawo uba waratwanduye mu bundi buryo. Umubu iyo utagize ibyago byo kwicwa utaragera mu zabukuru, ushobora kubaho kugeza ku gihe cy'iminsi 7. Gusa muri iki gihe gito uba warakoze akazi kawo kose neza. Uba warurumye abantu, ukabanywa amaraso, ukabateramo virusi zitandukanye, kandi ibyo bikawufasha kororoka. Iyo umaze gupfa rwose nta kindi cyifuzo uba ufite, kuko uba warabaye uko wagombaga kubaho. Ahangaha ariko ndiganirira, ntubifate nk'ibintu biri seriye. Nta muntu wigeze aganira nawo wamaze gupfa. Muri iyi si yacu ibinyabuzima bimwe na bimwe bigirira akamaro gatandukanye isi ubwayo, ariko umubu wo akamaro kawo ntabwo gashamaje cyane, uretse nko kuba nawo ari ibiryo by'ibindi binyabuzima nk'ibikeri, imiserebanya ndetse n'ibindi. Nk'uko twakomeje kubikomozaho, imwe mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi ni indwara ya malariya ikwirakwizwa n'umubu w'ingore. Inkuru yo kwica kwa malariya sinabona uko nyivugaho, ahubwo reka ngusezere naho ubutaha mu yindi video. Oya wigenda, reka dukomeze tuvugane nagukinishaga. Reka tubaza tumenye ijambo malariya ubwaryo. Ijambo malariya rigizwe n'amagambo abiri yakomoka mu rurimi rw'Igitaliyani. Mal bivuga ikibi na aria bivuga umwuka. Kubera ko mu myaka ya kera abantu bibwiraga ko iyi ndwara iterwa n'ikirere kibi, ntibamenye ko Madame Nyiramubu ari uba ubiri inyuma byose. Gusa nanone icyo tugomba kumenya nuko imibu yose yo mu isi idatera malariya. Ijanisha rito ry'imibu niryo ritera malariya, kandi nanone mu duce tumwe na tumwe. Kuri iki gishushanyo, ahari ibara ritukura cyane haboneka malariya ku bwinshi. Ahenshi ni mu duce twegereye Equateur. Ahari ibara ry'umuhondo, malariya ihari ku rugero rutoya, naho ahari ibara ry'icyatsi ugereranije, malariya barayiciye burundu. Reka noneho tumenye byisumbuyeho indwara ya malariya. Nyuma yo kurumwa n'umubu wifitemo agakoko gatera malariya, ako gakoko kinjira mu maraso y'umuntu. Uko amaraso atembera mu mubiri, atemberana ako kanyagwa kitwa Plasmodium. Aho karuhukira nta handi ni mu mwijima wa muntu. Aka gakoko kabanza kubeshya uturemangingo twera tw'amaraso dushinzwe kurwanirira umubiri igihe watewe, kakatubwira ko gakomoka mu mubiri ubwawo rwose, ko ntacyo gatwaye, nta kibazo gateje. Ubwirinzi bw'umubiri nabwo ukabyemera. Kubera ko ingabo z'umubiri ziba zitagerageje kurwanya ka gakoko, umuntu karimo nawe mu ntangiriro ntabwo aba yakagize icyo yumva nk'impinduka mu mubiri we, kubera ko ako gakoko kaba kataratangira ibitendo byako mu mubiri. Plasmodium iyo imaze kwicaza amabuno yombi mu mwijima w'umuntu, itangira kororoka. Iyo umubare wazo umaze kuba mwinshi mu mwijima, ziriyoberanya zigahita zigiraho uturemangingo dutukura tw'amaraso, zigatangira gutembera mu mubiri. Muri make ziyambika uruhu rwa globule rouge, kandi ari Plasmodium zigamije kuguhitana. Kuva ubu aho nongera gukoresha ijambo globule rouge, ndaba nshaka kuvuga uturemangingo dutukura tw'amaraso. Munsi ya microscope, globule rouge nyayo na globule rouge y'igihimbano cya Plasmodium biratandukanye. Iyi y'ibumoso ni Plasmodium, naho iy'iburyo ni globule rouge nyayo idakanyaraye nka cya gihimbano cya Plasmodium. Kugeza ahangaha umuntu ntabwo aba yakamenya ibijya mbere mu mubiri we n'icyo bigiye kumubyarira mu minsi iri imbere. Nyuma y'igihe gito
Minisiteri y'Ingabo y'umubiri nibwo itangira kubona ko yinjiriwe, hari ikintu kidasanzwe kiri mu mubiri. Ubwo ngubwo umubiri uhita utangira kwegeranya ingabo zo guhangana n'icyo kintu kidasanzwe kiri mu mubiri. Plasmodium ku rugamba ntabwo ari agafu k'imvugwa rimwe. Iyo ibonye yavumbuwe itangiwe no kugabwaho ibitero, itangira nanone kwihinduranya. Ibidasanzwe mu mubiri bikaba byinshi kandi by'amoko atandukanye. Abasirikare b'umubiri bagacanganyukirwa, bakabura icyo bahangana nacyo ngo bakice n'icyo basigara ikizima. Ahangaha niho umuntu atangira kumva umunaniro muri we kandi atakoze, agatangira kuribwa umutwe, akabira ibyunzwe cyane mu gihe cya nijoro, akababara mu ngingo, agatangira kugira imbeho no ku zuba rya saa munani. Ibi ngibi ubwabyo ni ibintu bishobora gutuma umuntu agwa muri koma. Umwijima uba wananiwe cyane. Plasmodium ibigeze noneho ku rwego rwo kubuza impyiko gukora neza akazi kazo, kandi uko urushaho gutinda kwivuza niko Plasmodium irushaho kugera ku ntego yayo, bityo ukaba wapfa bidatinze. Ubu turi mu mwaka wa 2025, nyamara ariko mu mwaka wa 2022 abantu barenga 600,000 bitabye Imana bazize indwara ya malaria. Hanyuma se ni iyihe nyamaswa irumana muzi yari yaruma abantu bagapfa bangana n'abapfuye bazize kurumwa n'umubu? Inyandiko z'Abashinwa zishaje cyane zigaragara mu mateka agaruka kuri iyi ndwara zigaragaza ko kuva mu myaka 2000 ishize kugeza ubu abantu barenga miliyoni 300 bapfuye bazira indwara ya malaria. Ibi rwose birahamya neza ko umubu ari cyo kinyabuzima cya mbere gihitana abantu benshi ku isi buri mwaka. Mbere yo gukomeza, banza wandike muri comment utubwire ikinyabuzima ubona cyiza ku mwanya wa kabiri nyuma y'umubu mu kuvutsa ubuzima abantu benshi ku isi. Wanditse ikihe? Ku mwanya wa kabiri haza umuntu. Byibuze buri mwaka abantu bangana n'ibihumbi 430 bapfa bazize bagenzi babo mu buryo butandukanye. Ku mwanya wa gatatu ho haza Bithynia tentaculata, ikinyamujonjorerwa kiba mu mazi bita fresh water snail mu Cyongereza. Iki gitera abantu uburwayi butandukanye maze buri mwaka bugahitana abasaga 200,000. Dusoze tureba inzira zo kurwanya malaria. Inzira nziza cyane iruta izindi mu kurwanya umubu utera malaria ni ukwirinda ibizenga by'amazi hafi y'iwawe no gutema ibihuru bigukikije, kandi ukahatera imiti yica imibu, ndetse ukibuka buri gihe kuryama mu nzitiramibu ikoranye umuti. Ndagushimiye, wakoze cyane. Iyi video twakoze ku ntaro za Tsavo nazo zabashije guhitana abantu benshi mu gihe gito, nayo yakuryohera. Inkuru zacu nakagaruka. Kuzibonera igihe nta kundi wabigeraho uretse gukanda ahantu hatatu: subscribe, like no kunzogera. Bye.